Kan long shisha ka jingkman ka bakraw om tang yikpat ba Henry Watt ikinong rap hadin bakari boy Tourism and Environmental Development Forum haringkat ka jintroy lang berkesenjuk kirang bak senong nongkra nong lingdo menta kasni kesantrik nailar kalala ban pelong ik tamasa yau sotron ubala jubana nambah ka Henry boy ha ka jingbang bat ka jinsyam ka jintemu ban pelong ik tamasa kalong kumsi benta ban penyar susu ya ka nam jong nuso ubala pau nambah ka jela Watt syabar ka jela bat bendang aimen sim susu ikinong rap sotron la ban kedawru bakane ketika sen ke balai balak penlong kenek tamasa Hariboy district hakan ne kasingi lawan bersakilang daga Dr. Emperin Lingdo Agriculture Minister jong ka sarkar jela kabalak longgum ka kongsan ka jinturengkat uba Meryl Bonds MLA Nongpo uba Belajar Rani MDC Nongpo kakong BM Umlong Joint Director Horticulture kidikot jong ka Hariboy Tourism and Environmental Development Forum kinongkit kam ka senjuk kirang bak senong nongkra nong Lingdo bat kiwe-kiwe hakan ne kata masalah lawan penpen i ka jingruspa aki marab bat kam kerpang yu sotron hakabal adon hadu arpulai teli gestol bat habakut jong kene tamasa nagal yang kinong penyai kil airu ikusnam si gestol kiba ipu bat kiba itenat distrik kabubli agar kalian Hariboy ini akibat waman suar ini juong di Sumbai tak berat tak kolong berkolong utara dari Agles jadi kerbu itu beli ya ketendau ke Besbo kemarin ke Tongat Iwadut kibatut kiumpoli kibasnyam kibubli lai kerpang bengiyok yang dari kacam ke Besbo ke internet kemudian ke potensial, nah kemudian kalian, kemudian ke potensial, nah ke tourism, kemudian ke potensial, nah ke pun kalian. Haba ni kenmau ya kiri mau beli ke kerku kerpang, laga di sotrun, laga di sunyam, laga di usin, laga di kuba, laga di kau, laga di jur, imarah keper, iba dinongret kiri kejumi. Jumpi kadai kerpu belum boleh. Misal sorong pungway na ginang nikmat na kacang ribay. Misal kebenro pa ka district kajami kakiu kapau day nabi ginong rep. Iba constitute dunai ka pro persen ya kilongyi kilong sen kilong sosno. Jarak kita akan jatuh jangan luka jadi organic produced from the state to me, but na IP ka kulang ba nilpet ban penjat no ya ketika kendon ban recognize no ya kata organic farming practice ke joki ban I certification no yepi nang bapil nang tray susu ban penha ya kata rep keriang kum kakamay kakaji jong kasmong tao kathan jong pi kum ban sepentir pi dari boy kalayo
Southly kita ki cold storage hakaleng jong kani ka district but ni snow ba laga mapilu hipani kani ka facility ka banera jadi bapin kam penkrau susu yang imarat mareng jompi ni dengan IEP but snow ba ka Department of Agriculture kadon hangniru day nakadaw ka bapidan kapopi the collection and aggregation centers to Milakon, Shibun, Tamakidang long in the process, under process. Ini processing units yung pilu, katuka juice kabangadi, katuka wine kabangadi, exceptional, but kata boong i-adali bangidon kam, kan handhold yung farmers kijungi, ba kinla bagi market bagi produce ki joki kali the biggest challenge ka bagi don akmat jumi but snow ba menta hakini ki kindet snem hadir ba ka sarkar MDA nado ka 1.0 but menta ka 2.0 ni kwa bangin ai yung focus haki indigenous practices lani kita Irukong kim, rukong kamay kaji, ijong ki shlong, ilong shlong jumi ki badon, sha bar jong ki kapsor.